Dipu Jirsong Asong along Karbi Human Rights Watch atumpen Partir Piponsi International Day of World Indigenous People Arni Catalan. Karbi Anglong Tenmas Council along Bangatong MSC Atumapan District Chief Justice Court along hearing Kehang. Hamren Press Club Indeng Kep Amangatek Arni Catalan Ji Aputak MLA Dr. Mansing Rong Pipen Hirjume Kepajir. Karbi prime time long ben kaduka befanda kardom pajirlo nun bertang ton pen arjuik thang Dipu Jirsong Asong along pai ni final cap arni Karbi Human Rights Watch atumpen Partir Piponsi International Day of All Indigenous People arni Catalan dun aberta kad news along bertang nang pale Labangsu Catalan pon amai along alisar po aman pen Karbi Anglong Tenmas Council Deputy Chairman Rites Inghi Chetong dun anparta thekar chapang Longsing Teron Jakas amai pu Khorsing Teron KLA Amaipu Student Kramsa MSc Dorsing Rong Hang Lapen Retire IAS JI Khatar Atum Chetong Dun Pangkas Teron Pen Kachari Pon Amai Along Asonson Akhe Bare Matum Aputha Chingwai Chingsai Pon Karbi Khe Along Non Apor Kitikuk Ang Taxi Tek Bom Lang Lapen Owikimi Atum Kachathak Jam Aputhak Sitame Jakas Amaipu Khorsing Teron Pen Ningje Lamet Lamchong Kapin Chong Pon Ji along Owikimi atum nang bar nang po Lapen arjap tipen claim nang po bota thekar achapang Longsing Teron pen lamthe kejai pon pado Siksidul ajakong non apor chaharjak pame nang po Lapen ot thip nang po kalite Mo eprang ilitum longri along Akisung donang kok ji bota jai kathar pen ningje Karbi Anglong Tenmas Council along Bangatong MSC Atumapan District Chief Justice Court along Pai ni fine sir cap arni ada por pai cap aporpen hearing upon kehang aberta card news along berta rang pale Inglong aso kalidet akhe atup kilik thurdon long lepu akoi pipen Bangatong Karbi Anglong Tenmas Council along MSC atum PIL pidet pen court along hearing upon kehang Bangatong MSC atum upon kehang ateng pen chidam renti lapen aron ateng pen kangsai ji upon non kebang ji chitia chiklo ni pai krep ho arnisi arni pathik ponlo laso arnisi ahok pet pen Kangsai long pu pusi birta ripdun long Guwahati High Court along Advocate Arko ing Tikathar Lapen Manas Saranya Atumsi Labangso PIL kipi aputha Court along Arjap Pilo Contest কৰাটো আইন বহিৰ্ভূত বুলি আমি ভাবো আৰু তাকে লৈ সেই সমৰ ক্যান্ডিডেট আৰু সেই স্থানীয় লোকেল ভোটাৰে অবজেকশন ফাইল কৰিছিল ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক আৰু ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰে তেওঁলোকৰ অবজেকশনটো টাৰ্ন ডাউন কৰিলে আৰু তেতিয়া এজ পাৰ Constitutional Rule 1951 মতে আমি গভৰ্ণৰ তাত ইলেকশ্যন পিটিশ্যন চাৰিখন ফাইল কৰিলোঁ আৰু গভৰ্ণৰৰ পৰা এইটো প্ৰচেছ হৈ অসম চৰকাৰৰ যিটো হিলছ এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী আছে তাত ছেক্ৰেটাৰী তাৰ পৰা আজি ডিফু যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ তেওঁৰ কোৰ্টলৈকে ৰেফাৰ কৰিছিলে আৰু সেইমতে গোটেই পিটিশ্যনাৰক আৰু যিসকল ৰেছপণ্ডেণ্ট ইলেকশ্যন পিটিশ্যন তেওঁলোক কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা নটিছ কৰা হৈছিল আজি ফিক্স কৰি আৰু আজি আমি পিটিশ্যনাৰ এডভকেট আৰু ৰেছপণ্ডেণ্টৰো এডভকেট এপিয়াৰ হৈছে মাত্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এপিয়াৰ হোৱা নাই আৰু ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুটা সমষ্টিৰ দুখন ইলেকশ্যন পিটিশ্যনত এপিয়াৰ হোৱা নাই বাকী এপিয়াৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে অবজেকশ্যন ফাইল কৰাৰ কাৰণে টাইম বিচাৰিছে লগতে তেওঁলোকক ইলেকশ্যন পিটিশ্যনত কিছু আমি যদিও কোৰ্টত জমা দিছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে হয়তো পঠোৱাত কিছু খেলি মেলি কৰিছে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ইলেকশ্যন পিটিশ্যন তেওঁলোকক 7 দিনৰ ভিতৰত দিব দিছে আৰু সেইটো আমি দিম আৰু অহা ছেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখে এইটো তেওঁলোকৰ অবজেকশ্যন ফিক্স কৰিছে আৰু 15 তাৰিখে কেছটো কোৰ্টত দিব Hamren Press Club Indeng Kep Amhangathek Arni Nangeli ji pai ni phai krisi arni Hamren Pressari Training Hall along Catalan Ponji aphan Sigdang Pon Mom Tanglo Pusi Hamren Press Club Amaipo Rombong Terang Pen Pachini Importance of media pu ATPNC Bangso arni Hamren Arab Doan pen kachatan kachimum ajamek pado ponji Bangso Press Club lake kidam tang 2008 aninkan pai achiklo ni phai krisi arni si amhang pathek ponlo Lapon aningkan angbong titi reng pen wangbom si pining 2018 aningkan pen keputhot kengkam kimi kachejor pon thuji aphan Bangso arni arsik jik pen Chingki Chingwai ponji Hamren Press Club Indeng Kep Amhangathek arni aputha Number 20 Baithalangso MLA Dr. Mansing Rong PC Tame Bangso arni mesen pen Catalan longpa meji aphan hirjume pajirdun Perangke atum kedo ajoinesi Hamren ahawar Arat kiduk kisung alam thetame Radet aphan birta chala along pacetak ponlong luputa alang lipen ningje tu
so press club level dia perang kita mau aviation te dak west Karbi lo ba buku ba dak so dak tu berthelo laga apar chini to ba perang kita mau sita ini tu isu aturan to pe dak ini asal dia kita chini lagi lah dak kelang si non kan cap so press club Card News Channel apherang ke hundol grupen nange pale abirta non malam support fan birta mo inton ponik sina Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Piputat bertalong bang tulo kidam tang wusiga chikloni phai krep ho arni location edona hem along my inisi borjan development society amang patheglo la so my along rat cycle bang lup kumar teron pensi my che pahim pupono my along chitong dun atumang bong pen penan chingmai chingsa padu ponsi che don sar pen borjan development society amang pathek pon la so asong amang ka pathek nangkok la ke borjan ahawar penan ason ason ka chingthur ji aphan rd ki pipen ka che song pg aphan pu ka che raipon abirta pai pai sirkep arni Card News Channel apherang ke anon terang pen birta nang pali laso ateng zikidam tang pai pai drop arni chairman com managing director New Delhi aphan parong si bokazan along kido cement corruption of India general manager aphan epak pinpur alo pajir damlo borjan development society atumpen laso alo kipidam nangkok lake Karbi Anglong alo borjan ahwar along cement corruption of India quarry 1972 aning kanpen non an cement arlong EU ponsi sai claim bomb lo sita laso cement arlong roy pon bomb pen ladak jesemet Karbi aphan pini arni anta thangnat awar sai longdun wangve Karbi atum sai choklem dun long lesi kaprek angtan aso atum aphan si warsai anta pila kimesen kijun alang awar sai ave kimesen ke batu aklam ave kimesen school awar sai pipe kidor pluk brihing ame che thordun longle keso kachelang awar sai ave lapen pini arni anta Karbi atum aphan kisun ke boy ahot kerap ke pajirdun ave puhai hui pen chenglok asona sona kerap pi khek pu akoi pidam si laso cement corruption of India ke Karbi atuma phan amu wangvelo lasi inghap check nangpo pusi borjan development society amai pu longsing kro chunbang
Sarlong teron lapen BD Sar Lup Kumar teron atum pherangke aphan than pachini Karbi prime time mang lapan sikang ton ponikla dume thakbe kurang tu